joni accu mbiyaami wono ya toon o way koto o way mimi wata ronkinan komi defa de defa joni mi gayna ko ɗo hadduɗen hiɗa arde hooren ɗo a wawata wiide ɗan an a ari a yiɗa mari to gorejo ko ka ɗumana gorejo ma hombo momi anda gorejo ma hombo koto kono mi heɓay komi way ala yaade mi heɓay komi ala yaade fewno ɗum ɗon kay Ibrahima Naam. Ibrahima Naam. a wonni kawma ndiyam ɓurɗam ɓe yari mi haari accu mi yaha mi wono ya toon nafi mi jeeji o way noon mi jaɓali fes Allah ne seedi koto o way ɓayna a way fof en yaltide ɗo Allah andi sa yaltide fof mbiɗa yetta min mbiɗa yaade mi dañi waɗi pause ina arnila noon wurene o way noon koto ala yaade hay e noppi hay addiɗo o way addiɗo Ibrahima naade nan o saku ɗo toon nabuma wallina ɓawo toon ala sa tawi hawre acceɗo bagage ma haɗa ɗa wawi yaade kon ɗum handude ina arde hooren suumayon ɗo wawata yaade hay e nokku aɗa mbiɗa wo maccitude sare nde ɗo aka andade e anda dow o way noon ɗum ɗo mi ala ɗum ɗon habbalan ha mi yaha mi defa nde yaade mi defa tinnade kisa ala yaade hay e nokku ala yaade woɗima a wi si a tawi nan ɗo itta e lalluɓaki a wiyam yonu ɗo hulani hoore an nani he Salamu alaikum. aleykum salam On waɗɗode mi hari goy ko guere fi hotugol ngol mi woni ari mi yaha yoni ari ko fi yahugol mi wonno ko ɓay nafi ni yomi habbo ɗo ko nafi wiya habbo komi habbo o ha o gayna defude après noon mi yaha ko ɗum noon waɗi mo gayna fi ndi on ɗo ndiya loota gongon eyo mi waɗi ɗo ndiyan ɗo ƴeɗa wa yaade lootuɗa on komi yahde ɗon pinnata on wadduɗo nga kono mi waɗi eni kan in yo wonɗo indi mi yo wonu kaya winduɗo yo wonu ene in yo wonu min ema e waddi yo wonu ɗo na he o min ema e waddi yo wonu ɗo konno wadduɗen ñanden joni ono iɗo wawi raɗade koto am lamari werde makko mo ɗo hawtudumi nene e mi baaba landaki ɗo lamari werde makko mo ngala werde makko lamari werde makko wonto wonta ɗo hay sika ka leydi o weƴƴita e waalo andi ko no waɗi nayndi ɗo haɓɓi ɗo sentirnani ko goto won ɗo gorko mi haalnama ɗum noon joni ɗo wawi raɗade koto am haray min kam mi mooɓawa mi yaha si tawima Allah woni ɗa wawi raɗade koto am hawtumi nene e baaba wiya wawata horugol ɗo haray min kam mi mooɓa mi yaha mi mooɓa haray mi yaha merci ɗum ɓuuri bagage ma on ɗa wawi ƴettude joni mi wallama kala ko anndanɗa hoore ma tampinde si a yalti joni goɗɗo go naata voilà a yalte tun goɗɗo go naata ƴettu bagage o namere gilandama mi fuɗɗi on wolande ɗo fi waɗangol mawɓe am ɓen fi waɗangol mawɓe am ɓen o ɗum waɗi ɗo waɗi pere fi yaltingollam hiɗo waɗi pere fi yaltingollam fi mbiɗa yinno okkor mawɓe am ɓen hiɗo wawi la yaltinde fi nene goto naari waɗugol kam on ko wimami o wawata wonde ɗo mi ala place ma wimi hiɗo wawi la yaltinde fi nene goto naari waɗugol kam on a ñaaɗi am awa mi fokkita hande mi fokkita janggo si tawima Allah onon worɓe fulɓe fuuta ɓen ko ɗum woni jikkuli mon ni jogagol goɗɗo ko keccum jombamo ko peycum keccum yiɗamo yiɗidamo e famille makko ha ñande o heeɓi ɓiɓɓe makko ɓen so heeɓi 2 personnes 3 personnes ha 4 personnes haɗa wonti linsere so fokkiti tun ɗa wiide aca yo fokkuti tun wiide hiɗa wiide ngol hetti komi wonno jiwa ɗon komi arno ɗo komi wonno jiwa ɗon haysi mi tutti a mette haɗa ɗa jeeƴam a ñaawi min la wiide a waɗa ko non komi wonno jiwo komi arno ɗo mi fokkitata ɗo innala wiyetanaɗa hingal fo la wiide a yaha ɓe mbakoni wayi mi fokkita ko darnagol ngam man woni ko darnagol mami woni ko jikkude mi woni ko ɗo mi wonta min e ko tan ko ɗo min hoorata ha mi yiya ko honɗum yaltoy epi kadi jonnaɗan komi naɓana mawɓe am ɓe ɗum ko falla forcé ha mi yiya koro ene ko a ƴakke woni kono wonɗa ñamude Ami mi ñama e woni ene amasani hakkude ma e Allah wata horde
Abi mimi yote nali horo ko on bay kunni. La ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam.